Kun surayotganlarga universalniy kunlar bor. Kovşanın razmeri cho'ngroq, vысота 3 metrga ko'taradi. Jana o'shonday эле rotorniy kasilkalarimiz keldi. Жаңы partiyada 5 шатын kasilkaga bıçaqlar dağı var. 5 şatın kasilkalar dağı var. Öz kasilkalar dağı geldi. Jana o'shonday grabilder dağı geldi. 4 ele ştuk kaldı grabilden. Satılıp ketdi kecha geldi oç. Grabildi surayotganlarga mına ramасы 8'ge 8 profil болады, қалың болады. Uzunu 5 metr болады ramасы. Polni ret temirleri қалыңlar. Zımı bir kıldirekte 60'lık болады. Sana 60'lık kultivatörümüz var. 5 qatarlık 70'e düşpeydi, bu 60'ga. Sırası jöyök tartıp dәрі salып кетеді. 5 şatını kasilkalarımız жаңы партиясы geldi туғандар. Alam degenlerge 0555 86 87 39 номеріне қайрылсаңыздар болады. Жаңы трактордесің RFM World 704 масла трактордағы бар. Bunun bağısı 140 000 сом. 5 şatın kasilkanın bardық запчастары бар өзүбүздө. Bıçağı dağı, segmenti dağı. Жана ошондой эле мынакей 3 метрлик рамада 70'lik рядка түшө турган дагы жаңы культиваторубуз келди. Бүңкүрү да 3 метр, рамасы да 3 метр. Аралыгы 60, 70, 40 жыла берет каалаган размерге. Эртеге иштетебиз, анан кандай иштесин силерге көрсөтөбүз. 504 сурайоткандарга 504'төр мынакей жаңы моделинен келди. Буну колеясы ровно 1.20, 60'lık катарга түшөт. Центрден центрге 1.20. Балон размери 7,5 16, аркасы 11 2,24, арткы навескасы баспайт. Артында bir гидровыхыты бар. Ушундай кичинекей моделде 404 окшогон. Nöl 555 86 87 39 номерден çalsаңыздар болот. Baası 1 milyon 100 504'tükü. Bunuku 170 000 сом, teginiki 150 000 сом.